Ribatsira Mafhungo SABC ubva pano Glen Park Johannesburg 3 Mafhungo maurwane nga chino chipinga Kea. Today, we are effecting the 2 warrants of arrest, and that is why we have the 1 suspect with us, and we're still looking or pursuing the 2nd suspect. Witness K we anetshedza vhutanzi kha komishini ya madlanga ofarwa. The friendship between our 2 countries was forged not by convenience, but through struggle, sacrifice, and solidarity. Shango la Afrika Tshipembe lo khwaṱhisa vhushaka na shango la Namibia. Unfortunate situation. Our 2 members, our 2 colleagues from SNDF lost their lives. Maswole babiri bo roba mgodini usitshashumaho vhukobela ha Johannesburg. It doesn't care if the pitch is different, dry, wet, or you play on snow or not. Kha zwa mitambo matothe o lavhelesa kha mutambo wa u fhedzisela wa tshiphuga tsha ḽifhasi tsha FIFA vhukati ha Spain na Argentina nga Swondaha. Ndi madekwana ri batsira mafhungo pano kha SABC 2, SABC Plus na kha lehaye kha ri rothe. Tanzi idibeyaho sa Witness K we anetshedza vhutanzi kha komishini ya madlanga ofarwa. Witness K bane ba mapholisa la masipala wa Johannesburg vanetshedza vhutanzi kha komishini ya madlanga ṅwedzi wo fhelaho he vha ṱanziela nga u tswiwa matombo a thengo khulu ane a ḓura randa dza milioni dza 14 kha fulo la mapholisa la Kholekhole nga ṅwedzi wa Luhuhi ṅwaha wa 2023 fhala Khilani. Witness K bo ṱanziela uri fulo ilo lo vha lo dzudzanywa nga muhulwane wa mapholisa vha masipala wa Ekurhuleni bo imiswaho mushumoni bo Julius Mkwanazi. Muambeli wa IPID bo Lizzie Suping wamba zwitevhelaho. Initially, we had 5 warrants of arrest that we had to effect, and I think a week ago we only effected 3 warrants because we had to sort out the paperwork for the remaining 2. So today we are effecting the 2 warrants of arrest, and that is why we have the 1 suspect with us, and we're still looking or pursuing the 2nd suspect. All of them, like I've indicated previously, they raided a house in Khilani, Johannesburg without a warrant, and one of the suspects also impersonated himself as a police officer, while others went to conduct an investigation in an area which was not their area of jurisdiction. But we also had 2 other suspects whose responsibilities at work does not involve any investigation work, and that is the reason why they were facing fraud. There was fraud because there was theft of those precious stones, and they did not even register those exhibits after they seized them from that house in Khilani in the occurrence book of the South African Police Service at a police station. Khumbelo ya opirisarwa phanda ha u ḓivhonadza phanda komishini ya madlanga ha ramabindu wa Northwest bo Suleiman Karim yo iswa kha ḽavhuṱanu ḽa vhege i ḓaho. Zwi tshi zwo ralo muhulwane wa IDEC advocate bo Andrea Johnson bo vhuyelela mushumoni nga murahu ha u valelwa havho vhuongeloni zwe zwa imisa u ḓivhonadza havho phanda komishini ya madlanga. Mr. Karim seeks in-camera protection because he alleges that it is not possible for the postponement application sensibly to be heard in a manner that would separate information, the disclosure of which would implicate Mr. Karim's fundamental rights to privacy and dignity, from any other information to be canvassed in the application. As far as we are aware, she is no longer ill. There's no indication of that. And so I think you can expect that, and certainly, of course, the Commission needs to and wants to hear from her as soon as possible, hear her testimony and her responses to a whole range of serious issues. Would I be unfair to ask if he did not choose you because he thought you might be pliable to do whatever it was he wanted to do? Pliable or malleable or compliant? I would not know.
vhadzulapo vhona bva kha maṅwe mashango vha sina thendelo ya u vha fhano vho farwa ṋamusi nga ḽavhuṱanu nga tshifhinga tsha fulo ḽa u guduba ḽa mihasho yo ṱanganelanaho fhaḽa tshiṱirikini tsha Capricorn vunḓuni ḽa Limpopo. Mapholisa vha muhasho wa zwa muno, muhasho wa mutakalo na vhaṅwe vhafaramikovhe vho shela mulenzhe kha fulo iḽi. Muhumbulelwa kha mulandu wa bulayo na u homboka nḓuni we a shavha miṅwedzi yo fhelaho na ene o farwa. Mafhungo SABC Lutendo Bobodi u ḓa na muvhigo. Ndi khou livhuwa tshoṱhe ḽo vha ḓuvha ḽilapfhu vhukuma musi heyi operation kana hoyu mushumo wo thoma hanefha nga awara ya vhuraru maṱambanḓou kana maḓautsha a ḓuvha ḽa ṋamusi ro vha ro no ḓivha hanefha musi mapholisa vha tshi khou thoma na mushumo wononi wa u tshimbila miḓi nga miḓi vha tshi guduba vha tshi khou lavhelesa kana vha tshi khou ṱoḓa vhadzulapo vha maṅwe mashango vhane a vhaho mulayoni kana vha khou dzula kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe nga nḓila i siho mulayoni. Nga ngoho vho wanala vha vhanzhi huṅwe vha vha tshi khou tou imisiwa badani kha zwiḽa zwine ra zwi vhidza uri ndi road block hune vha tshi khou imisa dzi goloi vha tshi khou imisa dzi thekhisi vha khou imisa na mabasi vha tshi khou wana vhathu vha bvaho nga hangeni kha mashango mahura vhane vha dzula kha ḽa Afrika Tshipembe zwi siho mulayoni. Vhaṅwe vha tshi khou tou thivhiwa musi vha tshi khou tou tshimbila honeha musi heyi operation kana ho mushumo u tshi yo khunyela vhathu vha swikaho maḓana mararu furaru ṱahe kana 339 ya vhathu vho ḓo farwa ngeno no ri nga matsheloni vha vho fara vhafusumbe rathi nga musi vha tshi ḓa hanefha kha awara ya vhufumi vha vho no fara vha paḓaho maḓana mararu. Honeha ri tshi khou tou lavhelesa mushumo woṱhe ho fariwavho na muṅwe muhumbulelwa ane u khou humbulelwa uri u na milandu i kwamaho u tswa, u kwasha na u vhulaha ane ndi mudzulapo wa ḽiṅwe ḽa mashango nga hafhanoni kha mashango mahura ane onoyo o namba o fariwa ṋamusi. Hezwi zwithu musi ri tshi amba na vhadzulapo vha khou sumbedza uri vhadzulapo vha hafhanoni green side hune ha vha tsini na Polokwane vha khou sumbedza uri zwi khou vha konḓela vhukuma ndi ngazwo vho vhidza mapholisa uri vha ḓe vha ite hounoni mushumo. Vha ri vhunzhi ha vhadzulapo vha maṅwe mashango vha siho mulayoni vha khou ita vhutshinyi vha tshi fhedza u ita vhutshinyi vha ṱuwa hone vho no ṱuwa a vha tsha kona u wanala musi vho no dzhena ḓaka vho ṱuwa vha si tsha dovha vha wanala hone vha dovha sumbedza uri vha khou dovha vha ita na mabindu fhano Afrika Tshipembe lu siho mulayoni. Vha khou sumbedza uri a vha khou lwa navho a vha na maṅwe navho fhedzi kha vha tshimbile mashangoni avho vha dzudzanya dzibammbiri dzavho vha dovhe vha vhuya fhedzi nga u tou angaredza ndi hezwi zwo bvelaho ḓuvha ḽa ṋamusi ngeno uri u bva fhano nnḓanyana Polokwane hafha green side nṋe ndi Lutendo Bobodi ri dovha hafhu ra ṱangana tshifhingani tshiḓaho. Ri khou livhuwa muvhigo uyo u bva kha Mafhungo SABC Lutendo Bobodi. Musi ri khou bvela phanḓa Presidente Vho Cyril Ramaphosa vha ri dzhango ḽa Afrika ḽi khou sendela u vha ḽone tshivhilelani tsha ikonomi ya shango musi ṱhoḓea ya minerala dza ndeme zwivhaswa na zwibveledzwa zwa ndimo i tshi khou hulela kha ḽifhasi zwa ndeme vha mpfarele henefho i tshi khou hulela kha ḽifhasi. Vho Ramaphosa vho amba izwi kha khuvhangano vhukati ha Afrika Tshipembe na Namibia hune na Presidente wa shango ḽa Namibia Vho Netumbo Nandi Ndaitwa baba tshipiḓa tshayo. South Africa and Namibia have both the opportunity and the responsibility to ensure that our natural endowments become engines of industrialization, of innovation, of skills development, and of the provision of decent work. Our objective should be to build regional value chains that produce finished products rather than merely exporting raw materials. The fourth session of the Binational Commission reaffirmed our commitment to further strengthen our bilateral relations and cooperation across the broad range of sectors, including diplomatic, legal, economic, social, security and defense cooperation, all for the mutual benefit of our peoples. Borova mugodini usichashumaho roadport vhukovhela ḓorobo ya Johannesburg u ya nga muvhigo wa mapholisa tshiwo ichi tshi khou bvelela musi maswole vha tshi khou londa vhagwi vha mugodi nga nnḓa mulayo kha fulo ḽi vhidzwaho Prosper. Our members who were the first team to arrive here saw there are illegal miners running into this tunnel
and they chased them. And unfortunately, due to the terrain, and which is unfamiliar to all of us, especially SNDF, SAPS, we are not trained to be in illegal mining environment underground. And there is water inside, there is streams and even mud. That's where our members got slipped. One slipped, the other one tried to rescue him, and unfortunately it was in the mud. And we then had to get the rescue teams to come and ensure that we rescue them. And to an unfortunate situation, our two members, our two colleagues from SNDF lost their lives. Matina haba singo yatuchela kule reabu ya hosikale rachipela panda. Re ko ba phatanganetsa pano ka SABC2, SABC Plus na khalehaye karibele phanda. Batanga batanu boroba mulani vunduni la Northwest nga chipinga shamusimila yoima unezwino yosendela khauri iswe. Batanga bo bawela kabafumbishwa bafuyi nararo bebaloba mirunduni umona na shango khaino khalangwaha ya mila. Musi bafumbishwa bachikulugisela uyahayani hodoba na chimwe chiwo che mufumbishwa aloba brasini ya Fanveik. Musi khalangwa ya mirundu ya vuria itsina ofela kamwe mita yosia masinda mbilu khalangwa yothoma uchikitwa khwelelo kha babeburi vaise bana mirunduni na wa mirundu yovena bambelezo teaho fezi tsirelezo ya bafumbishwa ndilo Mafhungo lela bali chikuviledzisa. The PICC received an information that one male initiate has passed on in a registered initiation school opened in Fanveik Farm. And circumstances surrounding the incident understood by PICC is whereby during an inspection discovered that a school principal contravened the law. The PICC opened a police case against the principal and the caregiver in Sanisof police station. Vamwasho zwa mavusele na sialala vari wakamadzwa ngambala ya mpfu za bafumbiswa khaino khalangwa evari milandu ya dana fumerati ikotodisiswa. He urged parents and guardians to ensure that their children attend only legally registered initiation schools to safeguard their well-being. He warned that those operating illegal schools will face the full force of the law and called on families, traditional leaders, communities, and all other stakeholders to work together to prevent further tragedies and to protect life's dignity and safety of every initiate. Na ora Mafhungo vaino khasho vulingedzo kwa mapolisa vunduni la Northwest avongokono wanala witilori vane muigomuswa ngambalo ya bafumbiswa bebalova na mirundu ya valiwa eva kundelwa na wana chwanga umpfuidzo ngei Vex Farm. Musi bachikupembela dubalabo Nelson Mandela batumburi ba Ruvelo Social Club Community une adzula baluwa pala mubunduni wa bikiswayo tsina Haze View vunduni la Mpumalanga bogwa madi ubva pasi uitela badzulapo. Varanguli ba sentara iyi bakhonea mrahu ka badzulapo ngo badisela madi aya otogwiwa ubva pasi ato bathandululo kha bunje badzulapo. Sandira ya uelelwa mishumo mibuya ya mtahavu bo Nelson Mandela ofariwa mushumo wa utakala na baluwa khati na mirado ya badzulapo. Sentara iyo vuliwaho mingwani ya sumbe yofiraho yonotoshanduka oba peturu za ombilu za baluwa ba mubundu uyu wa bekiswayo. So this project is a project where elder people comes every day to do different kind of activities such as planting vegetables, education, arts and craft. There's lots of people who's coming here and supporting us in a different way. I saw the community next to the project because they are suffering of water. Then ngazama ukuthi ngithole ama sponsors ukuthi bakhone baborela mandi. Baluwa bane babachipida cha sentara iyi boyikhoda bukuma. As a community, we are very happy, especially because this center treats us well as old people. This is where we come to unwind with our age mates. We have a project here.
where we farm. In the morning we get breakfast, in the evening we get dinner. We are truly happy because of this place. Vhalambedzi vha senthara iyi vho ita na u ṋetshedza zwiputo zwa zwiḽiwa kha miṅwe miṱa. We're also giving food to 40 families from all the 4 villages of the community today, and all the creches and orphanages of the community is getting a food parcel today as well. Over and above that, we contributed to the fixing up of the center and the painting of the walls. Musi lushaka lu tshi khou elelwa ṅwedzi wa vhomandela, vhadzulapo mona na shango vha khou bvela phanḓa na u ita zwivhuya khathihi na u thusa avho vhashayaho. Zwa zwino ri vhatsela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 16 rand 51 cents, pound ndi 22 rand 19 cents, euro ndi 18 rand 88 cents, pula ndi 1 rand 14 cents. Mikovhe phala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $3,995, platinum ndi $1,584, oil songo kunakiswaho ndi $86.69 nga fagi. Musi ri khou bvela phanḓa na iḽi fhungo ri lavhelesa mutambo wa swondaha wa FIFA vhukati ha thimu ya Argentina musi ri tshi khou bvela phanḓa na anea mafhungo vho no ḓivha hone vho rabutulu fhano zwi studio zwashu hune ri tshi khou ri mutambo khoyu vhukati ha Spain na Argentina vha vhona ungari u ḓo tshimbilani. Musi tshi khou sedza nḓila ye hayo mashango mavhili a tshimbila yone, Spain ḽi khou vhona nḓila yayo yo vha yavhuḓi zwi tshi ḓa kha kutambele. Argentina naho vho tamba vha swika hune vha khou swika kha makhaula khani huna hune vha khou zwi vhona zwi vha khou tou khwakhwarudzha. Spain ḽi tshi tou koriwa tshikoro tshithihi fhedzi ubva tshe ḽa takula hino miṱaṱisano zwi sumbedza uri ḽi na vhatamba vhukati na vhatamba murahu khathihi na mulinda vhunoyi vhane vha khou kona u tsireledza vhashuma nga nḓila ine yavha yavhuḓi. Vho rabutulu kha musi tournament yone ine vha vhona ungari yo tshimbila nga nḓila ḓe? Yo tshimbila nga nḓila ine yavha yavhuḓi ngauri lwa u tou thoma kha ḓivhazwakale ya bola ya milenzhe ya ḽifhasi hune tournament khulukhulu ngo tou rali ya fariwa nga mashango mararu. Ahuna zwe ra zwi pfa zwine zwa vha zwiwo. Canada vho fara mitambo nga nḓila yavhuḓi, Mexico na vhone vho vula nga nḓila ine yavha yavhuḓi, USA vhane vho fara miṱaṱisano minzhi. Ahuna he ra pfa uri kha musi ho vha na zwiṅwe zwi songo tshimbila zwavhuḓi, mitambo yoṱhe ya i khou takuwa nga tshifhinga tsho tiwaho zwa sumbedzisa uri zwoṱhe zwa zwo dzudzanyea. A ri tou lavhelesa kha musi khani ya mashango angaho USA na Mexico na Canada ne ya vha o swiyelela mitambo ino, ni vha vhona one o i tshimbidza nga nḓila ḓe? Ndi khou vhona uri zwihuluhulu nga murahu musi vho imisa tshanḓa vha FIFA dzangano ḽa FIFA ndi ḽone ḽine ḽo shuma nga nḓila yavhuḓi phanḓa musi mitambo i sathu takuwa. Musi mitambo i kati vho dovha hafhu vha ita dzinzudzanyo dzine dza vha dzavhuḓi ngauri zwoṱhe zwo vha zwi fhasi ha vhurangaphanḓa ha vha FIFA zwi fhedziha vha tshi khou shumisana na aneyo mashango vho shuma nga nḓila ine yavha yavhuḓi. Ahuna na fhethu na huthihi hune ra khou pfhi ro pfa tshiṅwe tshiwo kana kha iṅwe thimu na zwithu zwo iteaho dzi hodelani u fana na kha miṅwe miṱaṱisano ine hafha tshipfi hei thimu nkene yo dzheneliwa hodelani ha itea zwithu zwi sa takadzi. Hafha a ri ngo pfa zwithu zwine zwi si vhe zwavhuḓi na luthihi a ri ngo vha ra zwi pfa. Kha lavhelese wone mutambo wa swondaha vha vhona ungari ndi ifhio thimu ine ya ḓo dzhia tshiphuga itshi? Ndi khou vhona ungari Spain i fhethu hune ha vha havhuḓi ri tshi khou tou sedza vhatambi vhane vha vha nayo. Musi wana Lionel Messi kha thimu ya Argentina u tou vha na vhatambi vhavhili vhararu vhane vha khou imisa tshanḓa, ndi ene ane a khou ragalala a sa ragalala fhaḽani vhukati zwi sumbedza vha sa khou shuma nga nḓila ine yavha yavhuḓi. Fhedziha Spain ndi ḽone shango ḽine ḽa khou tou tamba sa thimu hune vhatambi vhoṱhe vha 11 vhane vha vha vhukati ha mudavhi wa vha u tshi khou vha vhona zwa uri vha khou tamba nga nḓila ine vhavhuḓi na zwa uri bola ya TikTok ya Spain zwa mbo ḓi ita uri i vhe na ball position zwi mbo ḓi ḓaḓisa vhakhaedu zwine zwa vha zwone zwine nda khou ri Spain ḽi na tshanḓa tsha nṱha kha mafhungo ori ḽi nga dzhia vhugwena kha Argentina. Fhedziha naḽo Argentina ri songo ḽi vhea fhasi ngauri ubva tshe ḽa takuwa ḽi khou tou aluwa ḽi khou koresiwa Argentina. Fhedziha ḽi shumisa mafhungo ori sankambe a tshipfi magwa a si mafhungo ori wa vhona shamba ḽo nembelelwa muḓi ri hayi ndi u wa haḽo. Ḽi a ṱalutshedza Argentina zwe vha ita kha England musi vha tshi kora o tou sala mitambo minete miṱanu ndi zwine zwa khou ri sumbedza uri vha na mbilu ndapfu. Kha ri tende zwo ri zwinzhi ri ḓo zwi vhona nga swondaha ri khou livhuwa nga maanḓa vho rabutulu ndi khou tou ri hayi ndi zwone zwi vho rabutulu vha vho ri farela zwone.
mathina ubva kha nne mukololo wa matsila ndiri madekwana abe abudi dzivhulwa nne nzhelele u khou tevhela na mutsho na maphelo a vhege abe abudi lokolar kwa tani zane faya nizor kula sumchashu mari kwa no ya kala machor kore kwa mchoma kore koi wambara la pala kaspita zone zo kopera honia rober kaspita zone zo pela jango di muya na kuboko budzura shakala machor do horo no mchoma kore asumuta yote kolo do horo kati do spida zobri di zwa kapa ukobera honia kaspita zone zo do do kata spida za deura auto bana zo kore repizo kuona mimuya manda kila de kubudzura kaspita zobri di zo pela shango pizza zo no badvara panda rama de sam rotram piso kushukalo nga degree celsius monol ta afrika shomir ko tama vulla shula khauten nar ko mchona do vokoro machoni pezi yaza gwenza 22 para Johannesburg za 24 Pretoria katina 22 pone bondi ya fer ena kan richipara panda chaka vundla bari de vundla ya vundla Limpopo nane fa kwa mchoro do vokoro machoni pezi yaza gonya zaita 30 para zanin na katina diri musina katina fitina tando zongo na 30 pone bari ndi giani pezi para panda chaka vundla vundla Mpumalanga nane fa kwa mchoro bari do mana ushko rotrama alichi chapezi ya dudela pala skokuza zaita 32 kana na drop za do zaita 23 pala mashishin katina 28 pone boro ndiambo mbela chaka vundla boro ndivundula KwaZulu Natal nanefa ndimchona boro ko do korothola lichicha pezia hapisa amasiari pala ulundi zasuka ka 27 zaita 26 pone boro na Chesbe kati na 26 pone boro ndiyapita Maritzburg shipara panda chaka vundla boro ndivundula Eastern Cape nanefa ndimchona boro do korothola machero pezia dudera lechitaba pala mtata zasuka ka 25 zaropo zasuka ka 22 pala komani kati na 21 pone boro ndiyamakanda chaka vundla boro ndivundula Western Cape nanefa ukura mchono borudo voko rota machino pezia ludera listava para Fredendal zasuka ka 25 zare 23 para Beaufort West kati na 17 pore bore ndia Cape Agalasa kavundole barande vundula Northern Cape nane pokura mchono borudo voko rota machino pezia ludera listava para Kuruman zasuka ka 24 zare 27 para Appington kati na 26 pore bore ndia Springbok macha pera panda chaka vundole bore ndivundula Free State nane pokura mchono bore udovwa uko rotola machino pezia ludera lechitava uneza dosuka para 20 para Frankfurt zasuka ka 22 para Kroonstad kati na 22 Durban yabari ndia Bloemfontein ma trazo zino botpetsa vundla shune yabari de vundla Northwest nenda de par kura mchoro bordo foko tra machino pizia abdela chitaba uneza dosuka para 26 para Rustenburg kati na 23 para Ottosdal kati na 25 para Freiburg matakono ngariza kudakata fra mucho zora fazo ni matakwana ano tere bodo apso kwa bode nda